A whanau mail te mai titi Samoa. E lo losa vali ma lo tau tala. Sau roi whailanga pepa lo kamaki. E le aisi ka mai titi Samoa e sau mai le process le ale Samoa. Pe musu, pe whalii. Po le hale me whai. E sau ai whailang kau loko, kausanga uma. Makua whapea, makua lua e whapea. E whai al kau loko. Pe whamangaia, pe makamuli, pe kangi, paile po. E sau ai whailanga launga, la so loko maiki. Makua foi la ka maiki ki Samoa. E loa sa vali makamoi. Makalonka ai le kimu. Mo i lātou ia ngā whananau New Zealand mai ngei pe o kātina ma whalongo lei mai au ngā te lele nei tala mo lou lumanai, mo lou silafia. Ia ma Paulo fo i wā sa whangau Sydney le sunga ia a historia Paulo. Matua laka mai Samoa. Ka mo e loa ka ele kimu. E lea oa sas ka ele kimu e vaia kua, a uma ka ele ka vale mukia, a whape palapala koa, walo pala koa. A Maureen, sa e whape fo i Maureen ia. Ia, nga palapala ia la, ia mamo e mai e pā, ia le pō pā le ka. Ma vai de me o whale a ngai ki ia kuli whafoe alu e. Ngai sa whai mai nisi o tau siri atu, le leanga foi o ko meanga fai I na foi vai teimi o laiti I rongi me leanga foi o anga sala o amio tamaiti a fa pela ia se vai kafe ko ngu ia nga le uma ka le kimu ka mo elo le vai aola ka mai ki le vai e nga le ku a ku le lesi pa ku le la vai lesi a pa ulan tamai titsa mo le vai ele ale lo au e fia ia nga ele ai ma se laku ai ele Avia foi ka mai sa mo ia ongi au ka ko ngei o fai pisingisi kele company se e a ola au o sa mo nga pa wai la lo au wa ele au e ai o ele Pakaria ya oi pare au a ele lola a lai hoi mai le kau a koe kau po e koe la kula ka mai cha mo fa lua fa kolue e ka ere le vai poi loa au ma vera ongo me sa mo ka tine fa longo mai pe wa langa ma kau kia foi le de atu nga atu nu ia Haftaida le tuanei asu. Famalta la Paulo, ile mo mual konito e se fulfar fai pu lua se fulma leono, si fai tau atu. O le nei la usoi pe afa pefea. Pe a auto poto mai e fai le lotu. E tofu o tau e sau lesi mal pese. E iai lesi e sau male mata upu. One come with a hymn, another with an instruction. E sau lesi malangangana, another come with the tongues, the message in tongues. Aua sau lesi male faalinga. Another come with a revelation. Ua iai lesi e sau foi male faamatalanga. Ia faia me umai alu e iu ile faamawhanawhanaina. O Samoa la kai pei o Israelu maso ia e. Mai Paulo. Ato mai le lotu. Wa e se a whainga o loku yaso ngei. Ma whainga o loku yaso la. Oso la e whaonga uma ka kor saunginga. Alangona le tangata la iei se whi au ia kua ilunga. A iei fo ia guidelines se whai ai. Leanga ua tele taimi sauninga ua. Ai mai sa whinge. E mai lesi finge, mai lesi mai Paulo, le. Fa solo le mea.
Ai whamai la whai upo e lua fitu. A whai e tau tala se tasi ngana ese. Ia tau tala se to o lua, po se to o tolu. E ngata ai. Ma ia whaua wai. Ma ia whamatala. E se tasi. E ise sio, ise whi au mai lea tua le nei tae au. Si lunga loa au. Whaile, ma nei le tai inga le tatu sauninga. Le waina. Ia ole siu sau ma le ngangana ese. E ise si, e ise whamatalanga. Ia ole po se whi au, ia lea la asu. Si kako whalongolongo, whea se microphone, whamoni se ikua kuia. Ai whamai la tala le tuspa ia. A tau tala la le kaka se umar whi au. Ai lui ia kua isi e ngofo lalo. Lea i ole lui e le ole upu ole lui. Ai church, kusai, ia whalongo le lei. Pe mata se upu. Lea la tatu, whataita ia fo i sunga ia satui, pip satui. Po le hase whi au mai letu. Saongi se au, ise pese whale nganga, e te pese fo. Whaftailo sunga le apostolo mo le manoa. E tula ia i mal whaaloalo. Lua vai aso taluai. I le tae au po le te au le ono. Na o whaalongo ina se whi au. O le whi au e whapea. E moni ma wha maoni le si tianga. Sauni, ta pena, e moni ma wha maoni le si tianga. Wha luanga saule upulea. Ia paulea le whi au na o mai le tua ia tau. Vi ia le li e moni le si tianga. Amen. Tatu sauni ma ta pena. Ia le tua. Maneia. E la se sia isanga tau tingonga po se whi au. Po se pese. Po se whaalinga. Na whai atua i le atua i le nei aso. Ia, tatu whaalongolongo atu. Tai mole avanoa. Se upuna mai e le tua ia te au nei tai au le Ioannes Fumarwha. Mai au le atua tuale o tau loto. Ia o tau whaatua tua i le atua. Ia whaatua tua mai fo ia ia te au. Amen. Le ase mea o atua tuale i lo loto nei tai au. Mai le upo le atua. Tātou whaatua tua i le atua. Ona whaatua tua mai leo ia ia te tātou. Whamanu ia le atua i lana upu nei tae au no suafa Iesu. Amen. Amen. Whaftai. Manai tele le tatu. Eise sia, eise me koe. Fia, sia ai le nei tae au. Manga ia. Eise upu le malamalama ises. Eise upu le poto. Eise upu le whaperfetanga. Eise upu whamalosi. Ia mai le microphone ia ese lei. Ua mai eile upu le tua ia ese. Ia. O le ua tu lei oi le vai. Ai le loa au ia. Whamakala mai se upu le tua mai a oi. Whamai a Iesu nei tai au ese. E iele tina tatou mafutanga le au mai le atua le picture. Pe iese le mai le picture o le sky o le langi. It's very bright. Ma le upo le atua mo le tina lea. Fa mai le atua. Lift up your head. Ma e sila ia te ia. Pe e link le upo leanga o mai atau le au le atua tu vale. O le tina lea, fa mai le atua, te le lo loto popole lo whanau. Ma wa Avia lea mea, ma se mea wa maua o le mea na, pe wa taupongi salo va ai, pe taupongi salo lo, you know, wa mafatia I lo loto. Ai whai mai le atua, e afoi, look up and lift your head. Sorry, o te reo wha Samoan mena, whai mai le atua, look up, ma e wa ai le lautele o le langi. Whai mai le upo le atua, o le mea nai te wa ai le taimi nei,
le umi le afoi. Le whaafitau le ngai te iai, ai pe wa wha umi. Ona wa sau le afoi, le tia apolo matua whaapongi sa lo wa ai. Ai whai mai le tua le tina lea. Look up. Look to me. Look to the skies. Whai mai oka. Le te le ma le whaulai o le whaamanianga le tua mo lo whanau. Ai whai mai lai le ngatanga o lo whanau, o lo whanau, o lo whanau, ma le whanau, o lo whanau. E iai mea alofa whaapisnisi i lo whanau. Mea nai te le whaafitau lui taimi nei. O ngai te wa ai le taimi nei. Ai whai mai le tua o au te wa ai luma. Ma o mawhauwhau le o mawhauwhau oe, o manatu le o manatu foi nā oe. Whai mai le tua, o le season fau lela e alu ai. O le a o le taimi le, o le a e vala au ma e vivi le tua. I sesi level. Whai mai le tua, le level fau lela e alu ai. Ma tua e nau ma e vivi i lo vivi ma lo alanga i le tua le tai au ma le po tai au ma le po tai au ma le po. Whai mai le tua o le anga ioi o ana a ngelu e toe to sina mai lo whanau. E taitasi ama toe sau le tamaititi toe fo'i mai toe mana tua mea umana e toto i lana loto. I loto uma lo whanau. Whai mai le tua taimi nei o le ongo le whai mai le tua mana o ia e alu le level fau lea. Kozo le level fau lea le la tatala i whaamanuanga a le tua i lo whanau. O le upuna mo le tina, iei le tina le patino wai le upu lea mo le neitai au. Swafa Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Mana ia te le o le upuna ia mana il whaamalosi. Sa tui te umwhai ma le upu. O iei la le tina le i o ise si te loa o e wha connect le upu ia te oe whai il te talo. A peo iei nisi o loo e wha longolongo pe fau ia te oe ia lesa whai te watu le tusi a Paulo o le tele i o sauninga e tatou tau whaingo to e whangu mai le ngai oi mai o le atua le sauninga amen ia oi la tina le mana o mira te talo o iei i e se tina o loo mana o mira oi ia la e sa whai mai o tina ia wa aila le lei o le sau o le upuma e loa haile o le upu lenga mai ese e tolu ia o loo iai le vala au o le wha malolonga o le deliverance o loo iai fo i le vala au o le tamau ainga o loo iai le upu o le malamalama o loo iai fo i le perfetanga i le lumanai e kongeki mai uma ia le whaali mai o le atua ia la whaila tatu tatalo mo le tinalea ia se tula i mai mo le mole ia va ai ia tatu talo la whaia o le talo ai mantua mai oe ia tinalea i le tarsanga le atua te maa ua whaftai atu lo whetalai mai le nei aso. E ala i upu le atua le whaali mai o le mana o lo wanganga pa ia. Matu talo whaapitoa mo le tina ia iai lau whaamalo longa i le whaingata ua o lo aluai le nei taimi, le nei vai taimi. Ua ia whaalongo le atua o le a e whaia venga mo le ainga. Ua matu whaalongo foi le lumanai le tua o lo iai se lumanai manai mo ia talo le tua au whaafonga le tina i le nei aso o matu val awatu ia e suia le situation o whengai maia talo i whaise venga mo ia le tua ma le ainga le tamafoi ma le whanau ina ia whaataunu ulo finangalo ai le o le mea o lo taumawhaile ti Apollo e wha vai ma wha le angai le ainga i le suafo Yesu ma tau talo ai mo oe whai le tua wavenga a matatu i le itulai le nei suafo Yesu amen ngai ke lea haleluya ia e la se si upuo to e kasi se si ke ua misi ia again
a whape whaulau, ia o sauninga whaale atua fo i ma, e alu fo i whape tātou, o iese sio iso na mana o ngā lilo, e te le tau whaali mai, a o lo iese mea ke lea, o lo lua whia ngai le taimi nei, te mana o miese te talo mo se wāwenga, ia o le wa o tātou i tala le nganga pa ia o ia o le atua whai wāwenga, o ia o le atua whai wāwenga, e mata ngofi, e whai wāwenga, o ila o mana o miese wāwenga, i se mea, e leo se mea mamaua, a se mea laua e whai singa le kaimiringei, ua e koa i mga o mia se wāwenga, i o tinale o fonga o ese, ai manga i le tūla i se i tūla i mai, pia o e mana o mia se wāwenga. E lua i whai le atua, se e uma loa tātou te talo, o wha makala kuloa wāwenga le mere, o whai le atua i Samoa, ia mālo, mana twawhitai le tūla i mai, a o le i whai le tātou te talo, ia leo whetalai le atua le sunga i atu tōtasi. Whamai le atua tu tōtasi, o le au nā le oe, o le au nā le atua, ua levanga e tangi atu le atua iau mana onga, whamai le awhionga le atua, o le awhai le atua wāwenga mo oe, mo o lua ma le wāwenga o le ainga, whātau le ainga, whawhitai wa e tūla i mai, thank you, o le taimile nei a la whai atu pea au tala. Ai, a mata whawhitai o e whamatala i le atua le wāwenga na wa e mana o mia, whawhitai Yesu, whawhitai le atua, Hallelujah. Whawhitai o oe o le atua whai wāwenga. O wāwenga o le atua, e te le tau mawhau e whika se mea, e ke le whika se mea, ngā o lo whaakali a mai whaatua tua, o ngā o le atua e sau, e whaia le mea ngā. E aue ki kau mawhai e work, ni whai ngumela, pe work le kaimi, pe work se mea, ua e tūla i le atua, ua e whaapea le atua, ua au talitonu, ma u whaatua tua, i wāwenga o le ae whaia. La whai tātou te talo. Le atua le te mā, i le suafa o Yesu, i le mana o oe, te tatalo ai mo wāwenga, i atu tupu, i lau whanau o lo tūla i atu i o luma. Te talo atu le atua, ia uma ele nei aso, ma le nei vai aso, ua ala langa ma fia fia i la tau i o wāwenga. Whawhitai a nganga pa ia, mai le tina i a whafonga, le atua, wala au ia release atu wāwenga o le atua. Se tūpe lunga se i tue whai atu le stala, wha awa wail tātou, e iai ala o le atua, e iai mea mana o le atua, ia e sauni e fwoi lo loto, a o iai ni mea e te loa, e te fia whātu, e sei le atua, se i whai muli muli, le mea nā, pe siri fwoi lo wala awatu le atua e wha mangalo, mai pia o e loa se mea, e ono poloka ai le wāwenga, mana ia le nā, a whai la lau tala, te talo atu o e le atua e wha mangalo mai, se mea o lo e, watu ina atu le atua, e ono poloka ai le wāwenga. Ia, la wha awau tātou te talo, le atua e, le atua whai wāwenga, o oe le atua, wa e whetalai, e le ai se mea e whaingatā i a te oe, wa e whetalai o oe o le atua e wha malolo, wa e whetalai o oe o le atua e whoai, wa e whetalai o oe o le atua e pui pui, wa e whetalai le atua o oe o le atua o le file mu, o oe o le atua sapota, o oe o le atua manu malo, wha whetai le atua ua mātou tūla i atu, wala watu mō wāwenga. Le lingi mai wāwenga le atua, ia taunu o le taimile nei. Ia o le vāenga muli o le tātou te talo, au e tū lai pēa. Ia e iloa, ua whai le atua le wāwenga, e ala lea i le whaatua tua. O le whaatua tua, o le manifestation po le whaali mai o le wāwenga, e le iloa le taimi e tupu ai. Ai o le whaatua tua, o le mea nei, faith is a now thing. Now faith is the substance of things we hope to happen, of the evidence of things to come.
O le ala winga le upu. O le whātua tua I le taimi nei, whai mai e fia iai le ali. O le whai utatu tal sanga, mo le whātua tua I mana onga, te manao ia te oe e te a o te talo. Vi ilo loto, mai whāwitai atu le tua. Vi ua whaia le tua. A o le whai wina le talo sanga, la tato pese lea. Vi ilo loto. I le asone I mea uma waia whaia Yesu ave esea uanga sa ilona toto pa ia Ilona to pa fia la ia oe fia tato uma fia tato fia ya Yesu lo tato Eo fio mai ia ni tato fia ia Yesu fia tato uma Yesu lo tato Mesia fio mai fio mai ia ato Mo ini peo fonga la fai utato talo si ilunga lo lima tau matau your right hand raise your right hand thank you Lord waftai le tua mo le vavenga Lord just say this le tua wa otalia la vavenga I receive my miracle thank you Lord thank you Jesus hallelujah hallelujah Hallelujah. Vi ia oe le tua le ne yaso. Whawhitai o oe le tua whaiva venga. Whawhitai o oe le tua lofa. Whawhitai ua o talia le vavenga e ala I le whātua tua. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Whawhitai le tua. Thank you, Lord. Tua I pea, ko kikia uma. Tua I pea, lo iei le nganga o le tua. Lo iei le mamalu o le tua le nei tai au. Thank you, stay standing, remain there. Amasi ko ti halama. Teke ti hiri asiko dandi sinko dama. Yeta lo mashika, for I am the Lord. O le tua le pu'u lima. I am God. My hands are not short to perform miracles. Pei lava ina ua o ave se mai ma o whaasauina isala elu ile sami ula mangaluenga ale fili e whapena foi ona o whaasaoa mai oe le asole nei. For the Lord is saying, I'm going to rescue you. I'm going to rescue you. Ole a o puipuia oe. Ole a o ave oe. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tusunga ya osi, you are standing at the back. The Lord said, my love and my favor is upon you. You have the passion for God. Olo yailo nau le tua. And the Lord, for mai le nganga le tua le tai au nei. Ua o fia ya te oe, o na ti ngā le whaingata,
ua e tau mawhai e te savali mo le tua. No matter what, it's hard and tough, but God is saying, I watch you and I love you. I'm going to reward you with new growth. There is new passion for the Lord that's coming over you. Thank you, Jesus. Whawhitai nganga paia le tua, talo le tua le nei tai au, tesi o mai, e whamalolo o le mana le o le sa tauro. Tulai pea o sai mai. Hallelujah. We almost finished. Thank you. Alofama uafanya ya mata mafai tafa manu tatu pese mai elo tamai Sililo taumafai alofama uafai ya mata famanua nei tafamanua fafitai o fafitai kasia le lau fai tau tasi lua tolu ngai kiusuria 1, 2, 3 chu le ai fa kai kai o le fai kampo le au fia poto poto mai a tosi le fa fe was le ya Yesu tato ya wa no nei de floor tato te siva ai fia siva sau numa nei tato fia ya Yesu tato usu mai la makanga le au fia poto poto mai Shiva le tua Kolevina Ya Yesu le tato matai Aya fale Kamo iai Sau Bawa Ola bangoa le ke Shiva Tato Via Yesu Wapati, pati pati. Matangofi, matangofi. Suia nei ole olanga. Pati mai. Pati. Osu mai les fai up, second verse. 1, 2. Tau tia ole tua tama. Veio la saulo.
sili vai manu malo. Mga biyangi ayuli. Mas me ualo el tatu salua ai ke loa fai siva Samoa e mga bia ayuli ako usulan fai upulonga lua ia iai ayuli i fa mole lava mole e tuia i lunga ei ayuli Leia tayao. Aya. Bati lima. Yes. Batang ofie. Suiane. Wow, via. Berka kokikala. Coi sao. Ja. Hallo voor. Have you ever been to a service like that? Mà bây giờ cái sao nghiêng gần cái cài áo. Amen. Ia le tu. Sima na ia le tu na ia soa. Ia ona fa solo e perio le tala ia Samoa. Il mana ia le tua. Il a fa peole te asia mai pol nei tai au tai su mai ia ele fai fa pesa uninga ia so uma
Ai masalo ake I ua whaapea ia sa uma, I sa uma, te lei loa iai, ia whaftai le atua, masalo ua, manai foi le, o le mana o le atua, ia o le saolotonga lea na whaia le atua mo I tātou I lunga o le sa tauro. Hallelujah. Se wha umatu la lau introduction o lau tala lea. Awala au le atua le tangata e whaia lona whina ngaro. E ese tūlanga le wala au le atua o isi e wala au le atua le I sau lalangi le nei I se awala foi lea ua tofi le atua lau tiute I le taiminga whai ai o le atua. E whapenga umata atou ai eisi ma kua iali mai a na sau le lalolangi le nei ua uma ngā tofi o le atua. O le upu peretania appoint. God appointed you. Ua tofi o le atua. O le awala pito I taua lea. Pei o le perfeta o Jeremia Whamail tāna tuspa ia, a o le I whānau mai Jeremia, ua leva ngā tofi e le tua. God appointed Jeremiah. E whāngau mai la Jeremia. Ua perfeta Jeremia. Pe ngā fo inisi o tātou. O le si tangata le I eisona wala aunga whapea. A iei taimi ua vaai ai le tua le ngā ioinga o le lalolangi ma mana onga e tau ona iai. There is a need. Wa o isa la elu ngau mai isa la elu o le plan lea le tua. Nga sau fo I a tamu o le plan lea le tua. Ai sau le ti apolo ka sui mea Ua e sui lo la. And there is a need. E toi whaasao mai le mea I le polo kalame le tua O le mea la lea e iei lo le taimi e wala awe le tua sesi. E sau e fix le problem lai tupu mai Nei whāteita inga pei o le sunga I le ia Amosa. Amosa e fitu whai upos fulma le tolu fulma le wha. Whamai Amosa e le o au o se perfeta. O au o le whai whatoanga. O Amosa la e le o se perfeta. Ai whamai langa tala ua wala au e le atua o te sau e whaima perfeta, o te perfeta ane. Amen. Ia, o Elisaia. O Elisaia e le o se perfeta foi. O lesi awana le o tatou whalongolongo foi ai. O Elisaia na alu muli a Elia O Jeremia nga whangau mai ua umanga tofi e le atu. E le I whaingi pāloka. O le sunga ia Amosa na wala au, call. E se le appointed, e se le calling. Ai sau ia Jeremia, o ia Isaia, ia Elia ma Elisaia. Ua nau Elisaia e maua le mela ia Elia. He was not born as a prophet. He was not called as a prophet, but he desired to become a prophet. You get these three things? We can catch. E iei lal kai me fa mai lesi ele o iei sau mea alofa le ngā piko. A iei lau ngau ka inga. Fa mai leo Yesu o loo tama o se tama le lei. E le mawhainga e ole aku e mai sau fish. A mai se ngaka. Fa mai la a e ole. O ngā waku le tua ia te oe. Le meanga, and God can make you someone out of nothing. Nothing. Sa so o ngā ngumi le lalolangi o ngā whaia I le tua le mea ma le mea. So, today, ai se mea o nau ai lo loto. If there's something you so desire from God, God can give it to you. Ona muli a le mea foi la in the situation o Elia ma Elisaia. Elia fai ngofieng le mea ai alu la ke pu ese mea ke mga oi. It's not easy. You got to pay the price
Whamainga sāwa wali mai I pefo po peteli. Ai sāwa wali mai la. Ai whamaile, ai wala au mai le si awali. E seia, ngā la awera o kama. Wā, e seia, o le fia perfecto e seia. Wā, karo whaia e seia, o le kele I o leo. E sau ia ke oe, telling you can't. You can't. You can't. If you want to progress in your journey about the greatness of what God has for you, you got to pass through the negative voices. Ia e pasi meanga. E ei la taimi, e whai mai le tangata. Kere lo penga wala awinga e au le tua. Kere lo po ia e so whau unga le ngā mea. Sometimes you might not have any of that, but your heart desire for something. When you desire for something, onga e sa ili loa lea. E ke sa ili ala, sa ili a, o le sa ili e maua. Whamai fo leo le tua, a e sa ili, onga o wha manguiele, okay, I reward those who sa ili. E sa ili. Ia o aku le spiko, ngā o a whamai tala eli, e seia. So ia le whai mai ai. In other words, shut up. Don't talk about it. I know I am not, but I want to be that one. So he keep moving from there to Jericho. Bethel was the place of anointing. Ai le whau unga le tua o Peteli, Bethel. That's the first time o le kaimi mua le nga anointai. Nga e vai e le whau unga, the anointing il tuspa ia. Le nga moe a Iakopo. And they moved from there to Jericho. Jericho is a place of spiritual warfare. E kaua il kaua, whalenganga. E alua la Elisaia. Ngai longa lole leia, e kele mea o lai e whai kio mai anga friends. Ala fo e whai e eria, awe ke sau. Don't come. Sometimes you read in the Bible, whamai ai lo loto e te nau ai. If you desire something, you need to pursue and go for it. O ngā umala I o Jericho, whamai tala I Elia ia Isaiah, e whai asi ma maori mea ngai ke, e re whai ngofie, ia o aku I le si mea, Yoritana, o aku Yoritana. Whamai le tua, ia, le alala o whapero whekalo oe. O le perofeta la, le si awali. O le whaongaia o le perofeta o se mea lofa, ngale kasi. But the same principles apply to other things. Isi mea po le whai evangelia, po le al, po le whai pisinisi, po le a, e ke pesu mea. Ona eo, ke le o tala o tangata fo ia au Israelu po isi a kongu. E o mai Australia, po New Zealand, e o mai they have nothing. O kaiminyei, o makua I makau kia, le mela o iai. Ona, whamanui ai la I le tua, Ia, o le, winga le whainga le nei tala le nei taiao. Ngā maka mai lau tala, o ka mai Samoa. E whangau mai loa, ku mai lo I la o ngā sā, alua kua ia. O lau tala lo na lua, ngā whai I le vai kawhi, in the river. Ku rei e leska mai kiki, pa ua I lalo, a lea aua, e ifia ia, o anga ngafi. Sa o wawa ai mai lau swimming pool, o lai ua a aua tuai le lane, e selele ma fau, o le nei manu, le loa le ngei manu, o le apostolo a lai. Ngo mata la ia, ka milo, o le mawhai ngaru I fafu. Kolu ka milo sanga ale langi. O va mata porala, o le songa, o le a maua, I le langi lea. Ona oulangona lea, ua te tau ono o walue lavea I maisilane. Ana o Helen ua peele langi. O latu loa, o fiu e su ele me asua, ele me
leilo ya moila po whenga ngai, nei mea. O mauara ia rai ngā ngai tua le la au. Ia o la tulua asu lunga si langi. Ma faa sa o loto le langi. Ia o lono winga. I le tala faa sol pito tātou Samoa. E iei la le taimi lau sawa linga i le. E ka kaunga e vaia kuloa la uma alka mai ki Samoa le musu e whaide. Ia ngata lo inga I rescue. A whapeke wa kuraua rescue. E iei le taimi i le vala. O mai lo le vala au lenga whai. E sira mana i o le rescue. Vo i le ke iei kaime e ke alua e lavea i mai. E le o whatula o nisi o to o ni lande. Ai fo i lea nasi tala wha. Nga tura mama lande o i. Lusi. Tene i o nai e kanisi. O mai nisi fufu alfa mai. Lau sunga o mole e. Ia e uma e lana tala. E ua kalako kanapea i mai. I le vala au nei tanga titi mai. Umako fia Hosanna. Ia. Sanyi ia mo kena ya kami su fia mo kami le mino so ia se fa matala ia la ora tala mun o fia la no le tai da ia e fa ia no la mo sa fa lo ai pa le wa ai ia ka ko mi te toi ma just pa ia e sa le fa tua ile Tau lomo loa, alfa lomo kusa. Apalagi faith comes by hearing, and hearing the voice of God, the word of God. Alfa lomo si be matulia tuya te oi. Ia e usika ilo ia mai ekta. Ia haunia le tua, fa lomo ia etua. E ki fiu e koe whakari koe sau. E la te me koe sau. Mua o whamaa o fia kau sanga. O le whaongo la i le whatuatua. Mai la, e te whaongo la le, a whaitau la whaongo le tua, ua sau ailo whatuatua. E tupu ai. A le whaongo le tau tanga i mea ngā. E le whaongo le leo le tua, o le nuka kua o ina a. O le tete o tau sanga, ma o whaongo le leo le tua. E whaatitau ia Samoa. Ia na o whatatitari la ia. Saunoa o whatuletua, I'm ready. Ai la teni la whatamu wai me sa whanoa. O le tausanga le na, o tausanga le, sa o ese tina, e ua pepi lena sa Samoa. Sa ula I whai lana sharing, o e rema a pe. Mai tala rema, whai tunga I. I've heard God say, "What a tattoo look to us, Samoa." When I heard it, I heard it. That's our church in Samoa. I'm like, God, we still have a wife like that too. My bad, I go sweet. I'm going to hold up with yeah. Ia e ustai I o te tai. Ma ia e ustai I le ugo le ahina a. Ona, tau numana rona kite. Ai, tuaturo sa Samoa ka mo masi a ngari ia. Whamai ua lewa, e la patuna na tala le background o Samoa langa po kiri ni so tātou. Sa le fono rea sa whai, e lua fono na whai. Ia komisi ngari ia o le mana matu tsamu I se kalesia ya le matu. Ane wa mai le tuol tati. Wa makofia Hosanna. Ia. O faloma fo le tu. O mai le tu. E la falka ko senta Samoa. Faloma ko le tu. Mai le tu. E o ko le kisimas. Kisimas ni. O monka fo mo. Oi falo mo le tua. E kako pioli. Oi falo mo le tua. Kako Samoa fa kako konferensi. Kako si vai dena, kako fa ngasi mele. E kai na le lua o di ma. Ana wa kako a ma mera. Se le leio ni kaisi.
Ia. Kako ayuri uma ya ule bisho ko sa no. Ate. Ia. Ai lá. Ia pai fono ma dai fono. Ia le ofa mai fo ni sile ma ia na fo mo ila to ia se ka tulo ta. Ia wa pa mabile tua ma o tui okila. Ia fai ma ko fo mo mali se ya, mali se ya. La la fa tau fo no. Ai, e dua mana fai. Ia, satu fa mo le la fa tau fundraising na. Ia, le fundraising la. Na tuke e fai ele deposit. E fai ka como kis. Mo tatu fanua. Lua mana afa eka. O ye na le ada fai. Ia, ate wo mo le fondo e la. Mai le fai la ia. Awa fai se como kis. Au o ki ngai ngai whaile e peile interest a dera whaita tō marie ona o mai o tō e le eise rush e kukongi mea kupe e le eise mō kesi whai le eise lome mine dom e le eise interest e kukongi e umi malisi mea e moronga whaita ko marie ko e kāsi e o mai ko whaima they can move in straight away. I le rene 2.5 acre. Faith comes by hearing, and hearing by no art. Ia mawhifia akata. Whameta na whiwhi au le Samoa, o le whale lai whaiei o le mango tate pia. E ka pungi I le masimo fau. Langa lela o e renovate uma. E fai ele fongo le ralolangi Samoa. E lani si fongo le fai le tau sanga fongo. Fongo la. Ia, kenia tangata no lunga ralolangi. E ta o fu i sa wai ma le tupu peritania. E le la hoste Samoa. Ia. La leila se te o isi au lopu lea. Au lopu tatou le pia. Ia, o fatula ia. Eu que pode mas se fiar em vai lá uma cor e a macanga a coisa le vai uma coisa que manda comigo a macanga a coisa vai e disse ia agora tu só sabe e ele me queria le tu nem lá ia a colar bom vai ler mas o filho fez todo oi bem e não foi hoje uma lá foi que como e não foi o jarane yeah it's good congratulations ma aí foi que yeah uma role le fai coi pomana po ai ma già la specie au si fai au le mata lo sai fai coi pom e pasta o che parla con la fa con fogo e si te o che le non può a due carne e se le io a cosa amore il fa la morte a fa per le forme e fornetta le calesiene le leite le comunicazione la tala inna o tala le leita fai poi ai lo ai se o moina o io sorry no mga kamali fadia bea ka kuali ia vai na tara fisia e não se me ver como da ka pungi família e ele matou família lá fa o fa ai ma fai ko fa ma ya muati e close ate sema ai open ma ya muati ia por kala la ko ele se me ka o fisia e o ka ko so ma ele que chama ma me pode vai na fisia ia a mais eu pus e uma o mai do fa ma ya sa na ele fa ma ko al fa no que ele Sapo lá le tu o mai foi vale fai lá fa mai tato al fale le ole e pe comi que a fomo e se sta ka mo bota to fonu o ma fai lo ka ko fale pe a re o dana mo fa ku ka a mo la so ko ma ni
ia ko mai mai ko ia sau e tangata e tasi tangata sau ale mea ua fia e no na roto i li whakawai i mai whakawhangua ia e whakawai mai ia o le whana e aso tō nai nei e te sau mai aru o mga o kako pesi e au fia poto mai o si le prafitai ia e whai e tato ainga fori I ma whai e tato foai ia aleluia e tele fori ansi e karesia leo mai e o le si le sona o te fia ke leo le sona me tai au a whai lo relationship mai te tangata e e kai me o onga ai masih mai ki apolo lo vamos advice never ever cut your relationship. Or is God, I have nothing to do. It's not a good idea. Because those people, one day you will need them. Or if I say, oh, if I say, okay, if I Ano kwa nga men kupo e deu nga o si pe que a o o fo fai e fai o nga yo men ku a que o fai e ia o de langue de o ki nga de o nga de langue o fai lo su mi ku a wai a o que va ku de a vai con ba pois de a de o su ai o wangua suswana e me lua po le lange la iskende e poi mai i se aso o ke mga o mia la masuswa don't cut people off you will need them one day amen I've seen a lot of them thank God many times I said to them esele ma ayo le lofa i lang kami i maka you love people, love them no matter what. Oleh ada dia orang Yesus apa ni mai? Oh ye, aku mai lalu. I think aku family talk level kaya. Amen. Oleh tak telefon mana? Oleh lah, umur lama fai tak pola offering. Wedding konde aku langi Christchurch, wah mayo offering kalau kita. That's what they Christchurch or Christchurch. Melbourne, one more round. But my truth player, it ain't nothing to do with the fundraising or anything. Now, whatever I play, I don't know what happened. I will live on a play to a touch of one. Yeah. What for that? Yeah. What? Ele ngata ele. Ele kali si ofia. Oh. Yeah. Tau whai ai whatani, ma te se, i se kāre si la mo si ma e fia muri a Yesu, la ma leime a Yesu. Ai le lo si a Yesu, ko e ufo si. Ia e leo mafuanga leo, pa pe e ngai, rena, e tatu la off. O le santo lo e tatu, no koe whai kako offering lore, o kako whane le mo i le a, foia, a kia ngā foia, foi se acho. Ai mai lau se fu lau lau kona. Kon me te tamo, ma te tamo le tu e a mai se selena. Amo no soi paulo, na saúde suma ya paulo me na fatu no le se acho. Ma ngai e le fatu paulo, o le kava paulo, e ia ka ko so lu fa ma tu ai ti loele ma paulo vai o example ti fai per fatto fu per mia mai lo molto in balie a e saula ai o mai tu lai che siamo fatti na o e foi sacco a tu fa for if even if you feel we are able to yeah uma foi lá yeah o como caso do olhe tatura uma de nega suba olhe
Te au mo tātou, ia e whaatua-tua i le tua. O le whaola tanga, ma le mana, sa wa Yesu, mea o mai whai e whaatua-tua. O le whaatua-tua, e te whaola ngai i sa tau. O le whaatua-tua, e te ramo ngai i leo le tua e te orai. Tā hone, sa whaisesi nei, ai le o e leki te ria ina oe Yesu Christu, ia te tārango oe. E whaoraina oe. E sese le whaoraina le taia. I wana oe te ria Yesu si numero a matu e si. Ia, sāme ua i lo. Whaoraina uma tātou. Su e nisi le whaoraina koku. Ia. Tāroa. Si e tupena. Ia o tātou sāwina lea I ai e tua nei asu. A e ai le whare au e tāwha. Ia e se ai e koi ngā sāwina a whai asu. Ia. Le wina ngā na whai kaua koi. Sauresi o le pesi. Sauresi o le. Ia e lofo. A ai ui mai e tua i ala e sisi. Ia o le wasi ba. O le vivina na me tua. Whamania le tua saura le vai asu le nei. Kastona, le whāra fufu. O wā miko o le au kuka, tusi e eika mai tā na usi mai o le ā le mana onga o lo o iai oe. E whai tatou tau sanga I, o mai uma e si o kāresia na Hosanna o kere a lot of the tick, so I'm sure there will be a lot of people. Le taila vena suna patidia na tatou whai, tatou tūlai mai. Na whai tatou tae au, I le whakatai le tū. E ana le tatou whamantunga a. Ia, taila mape, a o iei la lau whamantunga. Ua ilo o mai tātou le winga o le whamantunga. O le taini lea e te whakatai ai le tua I le mea na whai e le tua I le awina mai lo nā lo pele o Keriso e maliu I lumo le sātau o le whakaina ai.